yüzük kızlardan taraf. Jöйtte. Yüzük minde. Sizde şul. Enişlerge teyişmeyin. Nindi jaza beresiz? Bana mı? Ey kızlar, yigitler. Jazanı min ütetem. Yüzük minde. Bu jazanı min ütetem. Hürmetli dostlar, hürmetli konaklar. Mene şurada uyuyun, yüzük uyunu buldu bu. Yüzük salış diye talar mı sizi? Gitti yüzük kullardan. Gitti yüzük kullardan, eli yüzük kuldan gitmedi. Emme derekin, mene bu yüzüknü minde bolu arkasında jazanı min ütetem diye ettim. Jazanı mene siz üterge deyiş. Bittiler. Ah? Riza mı? Riza. Hassa. Ne diyor jaza birimiz? Değilsin. Zırlasın. Zırlatamız. Zır. Ожмақлары да керек түгел, туған ұяққа жетмеу. Yıllar uzgan sayın yakın, күңелден hiç gitmiyor. Yıllar uzgan sayın yakın, күңелден hiç gitmiyor. Yüreklerde, kaderlerde, tuğan yok bitbergine. Kaderli de izgide, tuğan üsken şehirgine. Kaderli de izgide, tuğan üsken şehirgine. Tövgezin kovan munda, tövgehisen tabılgan. Yemli sonun buylarında, sigen yarın tabılgan. Yemli sonun buylarında, sigen yarın tabılgan. Yüreklerde, kaderlerde, tuğan yok bitbergine. Kaderli de izgide, tuğan üsken şehirgine. Kaderli de izgide, tuğan üsken şehirgine. Şiddetlere gittkine bәхет тулы булмый. Кояшы да сүрәнрәк, язлары да сыңлый. Кояшы да сүрәнрәк, язлары да сыңлый. Yüreklerde, kaderlerde, tuğan yok bitbergine. Kaderli de izgide, tuğan üsken şehirgine. Kaderli de izgide, tuğan üsken şehirgine. Yüreklerde, kaderlerde, tuğan yok bitbergine. Kaderli de izgide, tuğan üsken şehirgine. 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 Aferin. Oy hürmetli dostlar, hürmetli konaklar. Tamaşaçılar, nindi motor tavuşlu hanım, nindi jırşı kilgen iken kapka tübüne, nindi konaklar oturalar iken deyip tüzümsizlik bilen tanıştırganı kütüp duralar. Hürmetli dostlar, bugün Kemik Javit'te kapka tübünde Yağa Şişme rayonu hem Şallıbaşı avlunun in ungan bulgan talantlı kızlar hem yigitleri. Yüzük şul kadar benim barmakka gelişip duraydı, no tınны kısa. Uzak kiyip durup bulmayı. Bulakni, yüzükni tapşıram, öyle giydireyim hele. Giydirmeyindi.
Иптәшем карап торырга. Үләм икән. Бармы ни иптәшең? Бар шул. Ирдер бит ул иптәш. Иптәш дигәнчә берәр дус кынамы дип тора. Бик зур рәхмәт. Менә тагын бер җаза. Килгән кунаклар белән матур итеп таныштырып китәле. Менә мин бик белеп бетермим, әмма дә ләкин нык беләсе килә. Башлыйм әле кырыйда утыручы сөйкемле кызыбыздан. Ай, кебек сылу кызыбыз, ай сылу. Айсылу. Балаларга татар теле әдәбияты дәресләрен укыта. Рәхмәт. Заман халык театрына йөри. Ай. Бүгенге секендә тормыш иптәше белән 3 бала үстерәләр. Ай сылу. Субханаллах. Рәхмәт. Аның янәшәсендә Чирмешән кызы Чаллыбашы килне. Аха. Жыр телле. Заман халык театрына йөри. Бик матур рольләр башкара. Сәгадәт Мөхәммәтҗанова. Сәгадәт ханым. Театр артистлары. Театр. Менә бу җегет белән таныштыр әле. Менә ул Сәгыйд Сыңгатуллин дигән егетебез була. Жыр стасы инде ул безнең җырлар гаята. Алар нәселләре белән җырлыйлар. Башка эшәрәте белмиләр инде улар, җырлап кына яшиләр. Эшрәте белән 40 еллык механизатор стажы бар аның. Ох, Сәгыйдҗан, тот бишне. Мыкысма. Тракторист булып күренеп тора. Бу хатынымы, юкмы? Хатыны түгел. Түгелме? Түгел. Монысы безнең Гөлнара Салахова була. Безнең мәдәният йортыбызда Заман халык театры эшли. Менә шуның режиссеры, шулай ук балалар үрнәк театрының җитәкчесе Мамадыш кызы, Чаллыбашы килене. Әле шатланып утырып торам. Аллага шөкер, аны да мишәргә әйләндерәбез. Мамадышка кайткач, сөйләгәнемә аңламыйлар ди. Ах! Бүген аңлыйбыз инде бәгърем. Бүген аңлыйбыз. Менә бу талантлы җегет белән таныштырып китәле. Менә бу безнең баянчыбыз. Авылда гармунчы булып үзе зур бәхет ит инде ул. Әйе, авылыбызның иң оста гармунчысы. Бүтән бәйрәмнәрдә катнаша. Бик оста иттереп җырлый. Тракторист, каракрист. Аның да 40 ел механизаторлык эш стажы. Тракторист, каракрист. Бана кушаматы шундый мәллә? Юк, мәзәге шундый. Менә монда хатыны шул Аның кадәр. мәзәге шундый. Сөйләрсең, хатыны шул кадәр яратаймы? Матурым, мин сине шундый яратам. Мин Алла бергән булса, Кәмит Җавиттан соң туры өйгә кайтам дип язып куйган. Печатны сугып җибәрде хатыны. Сезнең турда отдельно. Менә монда күчтек. Минем янәшәмдә Тәнзилә. Аның 36 ел Стаж. стаж. Кайда эшли? Ул тәрбияче булып эшләде. Ой, Алла ярдәм бирсен. Алла ярдәм бирсен. Балалар тәрбияли. Балалар тәрбияли. Шуңа күрә кул чабарга да хәле калмаган бит Ике инде. бу, әле авылда 2 буын яшәүчеләр бик сирәк. Менә алар 2 буын яшиләр. Ыстави, малайби, кызыби, бәлки иләдә. Стаби! Асса, ну-ка, büyükye. Ama canım. Yara. Rahmat apa canım, rahmat. Rahmat. Vay Ali. Менә балалар bir yerге өйрәткәннәр Стаби. Аллаһ шөкер. 36 ел стаж, 36 ел. Әллә усап итеп торалар, улуклар. Ул балалар 36 ел инде хәзер үзләренә ничә яшь битендә алар име, авылга кайтканда исәнләшәләр, хәл беләләрме? Сез усал тәрбияче идегез, бик ниме шундый? Уртача. Уртачамы? Ситуациягә карап, кирәксә усал була идем, кирәксә бик мөлаем, бик мин балалардан да юаш була идем. Ситуациягә карап инде. Ярар. Монсы кем? Монсы Ринат. Тоже механизатор каракрис. Механизатор түгел, монысы укытучы. 39 ел стажы бар аның. Ел стажы бар. Бала сырый ул, бал ярата. Бүген күстәнәчкәдә балап килде, нишләптер бирмичә генә тора. Нишләп утырасың син? Нишләп утырасың син? Ой, достым. Ай, рәхмәт. Тукта, ашыкма. Үзегезнекеме? Или кешедән алдыңмы? Үзегезнекеме? Үзем умартачы бит син. Юк, сорыйм бит, укытучы дигәч теге бер укытучы да сорый икән. Вали,
Шын дұрысын айт. Дәрістеріні кім әзірледі? Білмейм апа. Мен шын дұрысын айтам, мен жұқлағанда шылап қойғандар деп айтады. Етекет қысыла бараны. Көрдім, зор етіп рахмат, ямы шайарып құн айтам. Қоян білдіңіз менің бол яратқанына. Мен айтам, баллы шындай мотор шегірлер, мотор мәзәклер сөйлеушінің тілдерін баллатып жіберік деп алып келдіңіз. Сөйлегенде ошарға ярамы, тіл ебіше ішлемей. Рахмат бағырым. Мына сенен мәзәклер күтәбіз. Шулай бет. Ай рахмат. Күштәнәшігіз үшін рахмат. Аллаға шүкір. Кәм енді міне біздің сандуғач балалары кебек мініп тізілішкенлер Талиртәнке ансамблі. Талиртәнке еш қызлар ансамблі deyip әйтсін. Яшьләрін де көріп тұра бейді, Аллаға шүкір. Дегіттер де көрдім, Аллаға шүкір. Бұл ханым білен таныштырып кетелі бағырым. Бұл ханымны клуб илсияр дейсен ауылдағына түгіл, бүттін район біле. Не үшін клуб илсияр? Потому что ғымыры өткен жына 43 ел клубта ішлей, мүдир болып. Директорыбыз біздің. Әлі алығына да түгел, Ақ Қалфақ жәмғиятінде біздің районда бүтінісін дірсіл кетіп, бізні ішлетіп ята. Іш сүйер, ил сүйер. Әйе, һәм шылайық Талиртәнкенің жетекшісі әлі ол. Ай рахмат. Илсияр ханым, мен сіздің нинди жауаплы іш вазифа башқарғаныңызды білем. Мен Дом культурада директор болып тұры ішлеген кіші. Шуңа görə Құдай Алла ердемінен ташламасын. Но мындай коллективлар білем, мына мындай қызлар, жігіттер білем бүгін қапқа түбіне келіп, әлі тағын бір тапқыр шатландырысыз, сүйіндірісіз, шаққаттырысыз деген үміт бар. Кеттік, жігіттер! Бар, кәрбініңі! Достым, сеңа мені енді сүйіндіріп, өзіңнің ұмартаңдан бал білен шатландырдың, еме? Шуңа көре бірінші сөз сеңа бір мәзәк. Оқытушылар да енді ол мәзәк. Оқытучы Вәли деген балаға мындай сұрау бере. Міне, Вәли, юлда 2 қопчық ята. Бірсі ақыл тиеген, икенчесе алтын тиеген. 2 қопчықның бірсіңін алырға ярайды. Қайсын алыр едің? Апа, мен алтынны алыр едім дей. Апа, сіз ненде алыр едіңіз? Ақылны алыр едім дей. Апа, кімге нәрсе жетмей, шын алайын дей. Рахмат. Қазанларға келіп жеттік. Орба түплері тишік. Тишік орба түплерінде жәвитке тишік итік. Рахмат. Бір ояғын гіл көтеріп, секіріп бейгенге, шунды итікте ярар деп, салдық орба түбіне. Жәвит өзі бик зәхәр ол. Әйтсе, әйте дірісін. Қысқалаған бұлақ көзін көрмейдір деп бірсі де. Ярар, бұлар шаян сөзлер, ең дірісі көңілде. Яратабыз сені, Жәвит, сен бит халық көңілінде. Мен де сені яраттым. Рахмет. Мен де сені... Өзің яздың бұл шығырына? Әйінді. Шына, бірі 3 бала. Түн ұтырым. 1, 3. Яратам. Мына тіге ярату дегеннен бетінде ол жамағат, ол мұхаббат мәңгілік, шулай бет. Мына мұхаббатлы ғайлада мұхаббатлы балалар туа деп жырлайлар. Дұрыс ма? Шулай бет. Мына бүтін жерге де үлгіресің дейділер. Әлі жырларға да, әлі бейірге де, әлі шиғырды язасың екен. Еме? Мәзәк соңырақ болар енді Алла берген мысал. Мәзәк, әйе. Теге мәзәк дегеннен, ана достым сөйледі бет, кімге ақыл, кімге ақша енді, кімге байлық. Теге бірәу әжетке достындан ақша алып тұрғанда, шул вақытта берем деп, әр вақыт жеткен, келе екенде әжетіні қойтарға, ишікке шоқымақ шығына бұла, ну шоқысы келе, ну шоқысы келмей, ақшаны бересі келмей. Шылай бейді ол жамағат. Тағын бұрылып кете екен, тағын ұрап үйрейді екен, тағын тіге ишікке шоқымақ шығыла, ну ақшаны бересі келмей. Бір 2-3 сағат жүрген бұл қадыр шылай. Шына тұқтал, берге керек бейтінде, ақшаны бұрышы берге керек бейтінде. Жоқ болмай, бересі келмей.
Шуна ушындагы кысып туткан акчаны караса, теге мескен акча тирелеп, жуышлары биткән. Җылама, багырым, җылама. Бирмим мин сине беркемгә дә. Менә, мәзәк, сездән, апаҗаным. Devam etəbiz. Әби белән бабай ишек алдында йөриләр икән. Сарайдан үгез чыккан. Бабай вуш тиз генә бакчага кергәндә шылган. Әби калган бит, әбине үгезсез дә башлаган. Әтегеннән кыйма ярыгыннан бабай кычкыра икән. Махруй, махруй, күзенә бармагыңны тык. Bağırım, aydalı, zaf kılıp, papa, bir мәзәк. Bir күрше, икенче күршегә кергәндә. Күрше нишлисең? Менә пишмак пешерергә булдым да, иреме җибәргән идем. Ит алырга диеп. Хәбәр иттеләр, юлдан чыкканда машина бәрдереп үтергән. И Аллам, хәзер нишлисең инде? Кәбестә пирога пешеремен инде, дип әйткәндәй. Şəhər qızı qaytqan oğulğa. Şəhər qızı qaytqan. Artıqında oğul apası indi tigi qızğa baralı kibitke barıp şibi yapıp qaydı. Şibi. Gitken oğul magazinna kibitke bara tigi şibi sözün unutqan beydi. Satuşuğa kirgeç satuş etike nerse kiregi balaqayım. Nerse kiregisin balaqayım. Beyt almay şibi sözün unutqan beydi. Şundan tigi üstelde yatkan kukega күрсәтеп, "Менә шушы әйбернең әнисенең сыңлысы кирәк дип әйтәбез." Ey bağırım, to'xtali, менә bu jigitga berima. Ayda. Үзем белә булган хәл. Телефон отказ айтты. Мишәрләр бетәзрәк русчалып сөйләшә. Шул районга киттем, кирдем. Кабинетка инде. Оператор кыз карый, алдымда ике ханым чират торалар. Ну анда испитиндем тәмлегенә духи эшләре. Ниндер фирмачы килә бит. Ике тик алдында айтырган ике ханымны бирдем инде кирәкләрен иштән генә танышны. Юк, бер ханым китте. Икенчесе басты, аның дашы бетте. Иш килә. Мәтәм нүҗәле шул оператор кыздан килә инде. Минем дәшем бетте. Бырылтым, карасам. Стаматур кием, ну аякта азбардан кергән калушлар икән. Ул телефон дигәннән җәмәгә һәр бала чага шундый бит инде. Азды бит инде. Бала чагада бер нәрсә белән шаккаттырып булмый. Шулай бит. Теге балалар утыралар икән дә детсадта. Берсе әйтә икән, минем әтинең телефоны iPhone. Соңгы модель. Pro Max. Nol emotsi. İkincisi, benim etinin maşinası Mercedes. Nol emotsi. Birisi etiyken, bizim garajda, etinin garajında, şuşunun şaklı kumak var. Dikiler, şırnakla kursu edeliyor demeydiler. Böyle balalar, zamanalar, şulay mı? Şulay. Apacanım, bağırım. Баядан бері нық сөйлесін келіп отырасың, шул қадар етіп не? Чөнки бит мин сез яраткан теманы алып килдем. Урыс белән казак очрашканнар да булар сөйләшеп утыралар икән. Урыс сырый ди казактан. Синең тёшшың бармы дип әйтәде. Казак жок дип әйтәде. Ой, молодец, мин тоже сожгу дип әйткән. Урыс белән татар bir utrauga lekkenler. Karabil batkan, bunlar bir utrauga yüzüp çıkanlar. Bir yıl har yaşaganlar, bir kim yok. Şundan soň qarıylar tiginden kurşı utrauga iki hatın kız yüzüp kile. Karabil batkandır indi, iki hatın kız yüzüp kile. Hayır urus ayta eken tatarga. Min tiginde barıp, hallerin bilip kileyim hele. No ora Irak, no İkəvünə bitində yıl boyuna yaşaganlar qadır.
Тегендә берәр ней, яңалык. Шуннан урыс йөзеп туруга барып җиткән. Тегендә татар утыра икән яр буенда булай итеп карап инде. Шуннан теге урыс барып җиткәндә, тегендә ике хатын йөзеп чыккан булганнар. Теге урыс әйтә икән: "Абдрахман, әйдә, йөзеп кил монда. Ел буена син хыялланган әйбер бар монда" дигәч, татар сикереп килде. "Шундамы? Бәлеш, үч пишмак, кыстыбый, бәлеш, үч пишмак, кыстыбый." Егетләр, Мирас ансамбле турында ишеткән бары, менә нинди моңлы җегетләр җырлыйлар икән монда, а? Ничә ел инде? Ничә ел? Рахмәт. Ничә трактор җимергәнен белә, но ничә ел Мирас ансамбле икәнен белмәй. Рәхмәт егетләр, утырабыз. Үзләренә ашап китте, һәм басып торалар. 81 елдан бирле җырлый ул шуларга нык. 81. Син ничәнче ел үзең? 59. Мин сине 49 дип торам. Шокор турнамы. Вообще. Шәриф Кырайдан достым. Аллага шөкер, җегет кеше шулай булырга тиеш. Теге җегет кеше ямсыз булырга тиеш. Маймылдан сөйләшә белү белән аерылып торга тиеш. Шулаймы? Аллага шөкер. Так, гармоныңны ал. Мәзәкләр, тагын кемдән нәрсәләр калды, җәмәгать сорап сөйләп калыгыз. Ихтиярлык булмасын, теге врач пациентка әйтә икән, наркоздан айнып килгән пациентка әйтә икән бит.
Менә дип әйтәде сезгә операцияны бик уңышлы ясадык. Но операция башланыр алдыннан нык кыздыгыз сез, котырдыгыз, сугыштыгыз, хәтта чыгып качарга уйладыгыз. Шулай булмыни? Мин монда бит тәрәз юарга гына килгәнем дип әйтәде. Итек, бар мәзәкләр. Авылда чыбырат туалар инде берсе, авылда кала бит инде икесе шәкәргә китәләр. Но авылда тәбдир табит инде савырга кирәк инде. Кайталар шәкәрдән, братлары, утыралар бит инде, булалар бит инде әзрәк стартында. Сөйләшә, стенаны тыргызалар. Чират түшәмгә китә бит инде. Нене ясарга. Нәрсәдән ябабыз? Берсе шифрдан, берсе калайдан, берсе шифрдан, берсе калайдан. Спрашар да, хуҗа бикәнең ни бите? Кырый. Ярар, бегенгә салам белән, ябыгыз да иртәгә калганын карарбыз дип әйтте ди. рәхмәт. Ой, рәхмәт. Афарин, кул чабыйк әле. Бу әйберне бүтін кеше дә ярата дип әйтеп булмый. Үзенә бер төрле тәм өсти бу
әйбір ризыққа. Centurion, Arion, Bombay, Carmen һәм тағын бик күп түрлі. Суган. Сары, ақ, шәмәхә, қызыл, яшіл, хәтта қара түсісі де бұла. Суган деген шик. Қайбір яқларда bu әйбірні, қайбір яқларда bu әйбірні, дейме? Хәтта асып қиып та өстірелер. Хәтта суда да өстірелер. Bu Apas, Buğa, Nırlat, Aksubay rayonlarında bik küplep üse hem anın ballısı da var, eşisi de var, eşkiltimi de var. Bik faydalı bir. Суган түгел ме екен? Şeker çekildi. Ha? Şeker çekildi. Alkışlar! Dürüst түгел. Нәрсе дедіңіз? Суган. Аш ерек кашы суған, бәрі де еға туған. Өстірәсің әлі? Ауыл жерінде олға біраз өстірәбіз енді? Сатарлық түгел. Ю. Сұрарға едейсе, келген, мен айтам, екінші келгенде бұйылы бал, екінші келгенде бәлкі суған ап кедесіз. Рахмет апа жаным, дұрыс! Суған түгел екен бейт? Суған түгел екен бейт? Суған түгел екен жамағат, башпатабыз тағын суған түгел. Суған түгел. Ненде варианттар бар? Спирт. Спирт? Кеусеме. Үсему. Мен сені бірінші көргешті кішкілерді қараған еді. Деген бір өйтейген бет. Некул ерген қызың білен айрыштың, ташлаштың, күлі ұшамай. Нешек бек матур күләдір. Мене сені алдында шешініп қара, бірау екемсіз күләді бейтеді. Дұрыс, суған! Қой алғышлар! Ненде суған, сортын біләсі ме? Yok. Мишарскийға шаған. Шунарға қарап тұрым шул. Шуңа күрә, бұл суғанны бұлай ғана бермейбіз. Мұны жаза үтеп алырға керек. Шуңа күрә кім жазаны үтей, суған сізнекі. Но жазаны үтегәш, шушы суғанны халық алдында ашарға керек. Yok. Жазасын өтей алан, әмі ашый алмайым. Яра, суғаны миңа, жазасы сізге. Теге суғанны ғана бұлай алып бұлмай бейт. Мене жазаны өтерге керек. Мене сандық ішіндегі біріні нәрсе екенін айтмасаңыз, мене бұл жаза сізге болмайдыр. Мене шошыл. Гел тіл тіктірмей. Ал, бейнеке де шулай. Ай! Киттік!
рахмат, Танзира ханым. Ой! Теге көтермелі шабаталар иске түшті. Біз бит ауыл балалары. Біз ол шабаталарны көрдік. Шуңа көре ул әле сувенир формасында булса да безнең инең түрендә эленеп тора. Шуңа көре зур итеп рәхмәт. Биюгез супер. Үзегез ут. Браво, җәмәгать. Кеше бии, җырлый, көлә шаяра белә икән, ул бер кашын да картаймый. Шулай бит. Әле һаман эшләргә нияте бар әле балалар бакчасында. Балалары гына юк. Шулай бит теге бер бала да мәктәпкә китеп бара икәнбез көндез сәгать 2-дә. Бер абзый очраганда балакайым бу вакытта дәресләр биткәндер инде. Мәктәпкә барып торырның фәтвәсе дә юктыр инде. Юк, абзый, мин бармыйча башламыйлар. Нишләп? Патабуштан да мин берәү генә дип әйтә. Менә шундый заманга җиттек. Аллага шөкер, балалар бәхетле булсыннар. Бер абыең кая ятканын белми уянып китә, ул ишектән төшкән яктысына. Оказывается, аны моргта ди. Тегендә җыештыручы йөри икән идән юып. Бу караган аның янында иптәшләре яткан. Ха, нишәргә торып чыксам, бу аңын җыеп егылыр дип бит инде бу сак кисәсенә тыгылган анда бу сыр заманында ди. Биламур канал и биягында ди. Карта. Тегеләргә дә күршеләренә дә тоттырган шайкулларынамы инде белмим. Бу идән юучы керә икән, бу хәзер кычкырып җибәргән тозым био дигән дә теге идән юучы егылган, бу чыгып качкан, потому что монарга качырга кирәк. Шай итеп чыгып баскан остановкага бер машина туктаткан. Ну, элек бит инде нигә утырып йөри грузовикка, нигә бит инде бар иде андай тыюл заманы тегел иде. Абый утыр куртмасаң, ну анда кузовта групп дип әйтә ди. Яра куртмыйм мин дигән инде. Утырган хабар мәлне яңгыр ява башлаган да бу юшәнми бит инде. Ну групп буш дигән ул. Кергәндә яткан группка. Ярар бу там яткан кайтады яна тагын кешеләр утырткан бит инде теге шофер. Шуннан соң бу ачканда анда яңгыр туктамадымы дигән. Теге халык бөтенесе машина барган, кайсы сикерелгән, кайсы чабып элеп калган, ну машина туктаган инде шул. Çeşme jirlikleri Çalı başı kolası Kanatlanıp uçup kildik Biz şul jirlik balası Çalı başları kızdıralar tügülme Uynap gelip jırlap diye Ütkereler ömürne Cevitmene kildi geli Üzügüzne körürge İkran aşağı uğran aldın Körüp yürek dürüme Çalı başları kızdıralar tügülme Uynap gelip jırlap diye Ütkereler ömürne Maçay! Bidireklerden mahtur bulup öttesiznin jıyınlar Uyum kilkemezek bilen jırlap ötte yıldızlar Çalı başları kızdıralar tügülme Uynap gelip jırlap diye Ütkereler ömürne Çın qarşı aldığız zur rəhməti biz sizə Sağlıq dolu bəxit yazsın Xudayım üzünüzə Çalı başları kızdıralar tügülme Uynap gelip jırlap diye Ütkereler ömürne Jırның yırtığı yok deyirlər, jır betullu zavada Çalı başı kızlarından, jır betul sular hava Çalı başları kızdıralar tügülme Uynap gelip jırlap diye Ütkereler ömürne Ektir siktir takmaklarını kalkın tapkır takmakka Şallı başının danın sin tarat betin tarmakka Çalı başları kızdıralar tügülme Uynap gelip jırlap diye Ütkereler ömürne Atma devenin otları tartıp tıra üzüne Varınında bir gelişli oykungandır yüzüne Çalı başları kızdıralar tügülme Uynap gelip jırlap diye Ütkereler ömürne Jırlay belir, jırlav şalvar bulur yalar sire Minne birne jırlay belir, jırlamay tüzmene Başları kızdıralar tügülme Oynap gelip jırlap diye kızdıralar ömürne Tütün çık
Тапкан мұржасынан нәрсе пешіре екен, Бүттін халық чышпыш келіп, бізді текшірем екен. Шаллы ашлары Қыздыралар күлгіліме, ойнап келіп, жырлап дейіп өткерелер өміріне. Kızlarda çama bitti, yarardı yar siyeler. Bitten kişiге tiymiş ol, senin gibi zülfiyeler. Rahmat bağırı Kыздыралар күлгіліме, ойнап келіп, жырлап дейіп өткерелер өміріне. Бір қысқа қонақлар келгеш келем жейіп кірттілер. Тыйын бұға мишерлерні ісписіклап кірттілер. Шаллы башлары қыздыралар күлгіліме, ойнап келіп, жырлап дейіп өткерелер өміріне. Қапқа тебінде отыру бұрынғы матур ғадет, Қапқа тебің бигрек еркен, мен еусың сеңа рәхмет. Башлары қыздыралар Түгеліме ойнап келіп жырлап бие бұздыралар өміріне. Çalı başından kazanğa uçtu selam sözleri. Bizni kütüden kügergendir Cevit'nin küzleri. Şallı başları kыздыралар күлгіліме, ойнап келіп, жырлап дейіп өткерелер өміріне. Қапқа тебі, кіз емле. Келген бар қонақны майлы, қожаның матур теле. Шаллы башлары қыздыралар күлгіліме, ойнап келіп, жырлап дейіп өткерелер өміріне. Koyun bükkeni koyganlar Cevit kapka tebele Mişer bitin cağa sibirle Mandıyları bizgene Şallı başları kыздыралар күлгіліме, ойнап келіп, жырлап дейіп өткерелер өміріне. Cevit kemik kapaları şıpıldatıp yapmadı. Bu tavşırı tişke kirir, bismillahsız yatmadı. Şallı başları kыздыралар күлгіліме, ойнап келіп, жырлап дейіп өткерелер өміріне. Ойнап келіп, жырлап дейіп өткерелер өміріне. Өткерелер өміріне. Aferin, ay rahmet. Ay rahmet, bu kadarlı uzun takmaklar koyan yotla bitirdiniz. Koyan üyrenip bittiniz. Kim yazdı bunun sözlerini? Bir gelip. Birgelep. Ayı. Bana şunun için zorluk rahmet. Hele bunday takmaklarını bulganı yok eyip. Allah'a şükür. Şuna göre hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, konaklarımız, keyifleriniz düşek. Sizdeki? Sizdeki? Yaş kızılar Yaş yigitler, maturlar altın köpekler, işte yalkın köpekler. Yaş kızılar Yaş yigitler, maturlar altın köpekler, işte yalkın köpekler. Ergeri kılınlar üstünde olsun urlar, uyuylar, jırları jırlamıştı bana. Yaş yigitler, yaş kızlar. Yaş kızılar Yaş yigitler, maturlar altın köpekler, işte yalkın köpekler. Yaş kızılar Yaş yigitler, maturlar altın köpekler, işte yalkın köpekler. Bizde şahmet var bak para, şahlanalar kinkırlar, kinkırlarını mağdurluylar. Yaş yigitler, yaş kızlar. Yaş kızılar Yaş yigitler, maturlar altın köpekler, işte yalkın köpekler. Yaş kızılar Yaş yigitler, maturlar altın köpekler, işte yalkın köpekler.
Günü düşman kilse kavşamaz bizine yıllar. Mırtık alıp alga çıkar. Yaş yigitler, yaş kızlar. Yaş kızlar. Yaş yigitler, maturlar altın kebekler, işte yaltın kebekler. Yaş kızlar. Yaş yigitler, maturlar altın kebekler, işte yaltın kebekler. Maturlar altın kebekler, işte yaltın kebekler. Ey maturlar, şunday talantlılar, hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, bugün bizde konakta. Yana Şişme rayonu, Çallıbaşı avlunun uzişenleri, konakları buldular. Zor itib rahmet sizge. İsenlikte kuruşurga yasın, jırlarınız için, tokmaklarınız için, mezekleriniz için, biyuleriniz için zor itib rahmet. Kilesi için arşularına tiklim, sağ bolağız, hoşağız, biz sizni yaratabız. Rahmet!